Coordinator wa Ubuntu Grand Lake, Mwalimu Mapenzi Manyebwa, akieleza kuhusu kuishi kwa pamoja na kutengeneza Uvira pasipokuwa na chuki, pia upotevu wa mila za utamaduni za Kiafrika. Wanavionyesha wazi ma reseaux sociaux. En même temps, si Bavira kama Muvira alifanya erreur tunajikaza mpeko vivichika. Mais quelque part Mushi akifanya erreur hapa tunajikaza kuviweka wazi kila mtu aviseme mu réseaux sociaux. C'est parce que quelque part hatuna ile amour du prochain. Or, une entité de développement, une entité yenye iko évoluer sur tous les plans, parce que kila mtu atajisikia ke iko libre kufanya kazi, parce que bitu venye napesha saidia hapa Uvira kwetu tuendelee na tukue mu cohesion sociale ni ile aussi wanaita l'interculturalité. Interculturalité ni valeur yenye inapiganisha egocentrisme. Hapa kwetu Uvira tuko na fleo kabambi où certaines tribus pensent être les plus autochtones que zingine ma tribu. Or ile ina créé guerre na conflit entre les tribus na inafanya bengine kujiona sasa ni bageni hapa na wanakuwa na difficulté ya kuconstruire Uvira parce que à tout moment ils pensent que batawafukuza Uvira. Mais wakati tunakuwa na ile esprit ya interculturalité, itafaire en sorte que ukue Mushi, ukue Munande, ukue Muhavu, ukue wawapi, ukifika Uvira unajisantire ke unakuwa deja mtoto wa Uvira. Mtoto wa Uvira haiko ule mwenye alizaliwa. Ukitambua ile, hautatumika tu na bandugu yako Bafuliru, hautatumika tu na bandugu yako Barega, hautatumika tu na bandugu yako Babembe, Bavira, Bamushi. Utatumika na kila mtu mwenye na competence ya kuendelesha Uvira. Valere ingine inatukosa Uvira leo inaenda napotea ni partage. Parce qu'il faudrait faire en sorte que tu na développer dans nous esprit de partage yenye tasaidia ya kwamba Uvira inakuwa une société d'ouverture sociale. C'est-à-dire, hatuna besoin ya kukuangaje ku mairie parce que uko tu Mufuliru, hatuna besoin ya kuangaje ku commune fulani ou mu quartier fulani parce que uko tu Uvira, mais on t'engage parce que uko na quelque chose yenye utaamene ya kuendelesha Uvira. Ile ouverture sociale ita permettre en sorte que batu batatoka Bandundu, batatoka Kalemi, batatoka Kisangani, batatoka Kinshasa, banafika Uvira, habatajisentir comme bageni, mais batajisentir sexy batoto ya Uvira parce que il y a l'ouverture sociale. Hatutaangaliana tena kumapua, huyu yuko na pua ya mfupi, huyu yuko na pua ya mrefu, huyu yuko na pua ya munene, mais on doit voir l'être humain. C'est ce que nous appelons dans l'anthropologie l'Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Kama leo kunakuwa mauaji ya mingi Uvira, kunakuwa ma justice populaire. Usisaulike kugawa, kujiunga, kupenda channel yetu ili uwe wa kwanza kupata habari kamili.